Ako još uvek niste aktivirali Apolon, sada je pravo vrijeme da to učinite. Verujemo da znate da je Apolon dodatni TV paket na Iris TV-u, koji sadrži više od 15.000 sati atraktivnog sadržaja. Svi naslovi su prevedeni na srpski jezik i mogu da se gledaju bezbroj puta. A reklame neće biti tu da vas o tome prekinu. Apolon paket sadrži najveći izbor hollywoodskih filmova, sva kultna filmska ostvarenja domaće kinematografije, veliki broj popularnih američkih i domaćih serija, ali i animirane filmove i serije. Apolon paket u okviru Iris TV-a možete lako aktivirati putem svog daljinskog upravljača, uz par klikova. Na daljinskom upravljaču pritisnut ćemo dugme Video klub. Uz pomoć strelica krećemo se dole kroz meni Video kluba i dolazimo do kategorije Apolon. Klikom na Vidi sve pojavljuju se opcije na izbor, filmovi i serije. Odabrat ćemo filmove, a potom ponovo idemo na 3 tačkice, to jest na Vidi sve. Izaberemo svoj omiljeni žanr i klikom na Vidi sve pojavljuju se svi filmovi iz ove kategorije. Odaberemo film i kliknemo OK. Sada na ekranu imamo sve neophodne informacije o izabranom filmu, naziv filma, broj koji označava uzrast za koji je sadržaj pogodan, vreme trajanja i opis filma. Odabirom opcije Kupi prikazuje se Apolon i njegova cena. Ponovo ćemo pritisnuti Kupi i uneti PIN za kupovinu 1111. Od ovog trenutka Apolon paket je aktiviran i sav Apolon sadržaj je dostupan za gledanje. I imamo sjajnu vest. Za svakog novog korisnika Apolona, prvih 30 dana nakon aktivacije, Apolon paket je potpuno besplatan. Nakon isteka promo perioda, cena mesečne naknade za paket iznosi samo 399 dinara. Pravo je vreme da iskoristite promo period. Aktivirate Apolon paket već danas i uživate u bogatom i kvalitetnom filmskom i serijskom sadržaju. Jer Apolon je bog kućne zabave.